Et au chiffrou roed gant ar stad, hein, neke me... Hag anterkant deus ar mor produit e brochal a zo produit e breiz. Anterkant. Setu vel pez mal aror vidom eret produit kalz nebetor a gwellor. Evit m'ave fait gwerze dol lue kalz keror eget pez zo bremañ, quoi. Hag, ya, goulenn a reolinous trisor evit ar skuliadek, evit skulia an tel. Bon, mon ket vont raid d'arrière chiffrou d'or, dre kilometrad karez, mais voilà. Hag, don zonj, et do asterioù, et gwellor a oza bremañ an traoù. Modal, ben degvloa, ben ugen vloa, e vo gouzan vet gant, quoi. Gwellor ober bremañ, eget m'ave fait gret divezator gant ar machat, quoi, ben ar fin. Hag, d'ar broduerien den ema oza, met dreistol d'ar stad da oza an traoù, quoi. Goulennet zo bet digant ar beizanted goude an el brezel bred produit muioc'h evit boueta brochal, ba bremañ e red goulenn diganto produit nebeutoc'h me gwelloc'h, quoi. Setu pezh a larm. Hag... J'avais passé l'Est en but, il m'avait bevet en but, en Espagne, Pellor m'a travaillé en Afrique, très bien. En but, c'est un escalado, da Brena, a pez, a legumaj pe a loenet a zo e anor, quoi. Me gav, pa la valeur, pa ez la varet, kassom d'ar Chine, e brochina, kassom me zo bet elaborat an dut eus ket ac'hann da Brena, priz memes bas anor, e gallout ket prena an traoù anor, quoi. Ma baio, ma prenon ar c'hilo kig anor, e gallout ket prena, e gallout ket paien anor. Me gaftin eo, a vez lavaret d'an dut, ni a gaso un tubenagal, ni a zeio pellor da verza an dramañ bricoli, charlottez, me gaftin, sellet piv neus muioc'h a ran evit amañ. Eus ket kalz a dut, eus umet an Amerikanet, matrehe ar Suède, matrehe Norvège, matrehe traoù-veset, quoi. En Allemandet, mais eus umet sellemat, piv neus ran kalz er liou tomatez e Roumania. Hag a brodu ou bro Roumania a yen kalz un euro en ar c'hilo de tomatez. Me gaftin, ar machat se ne ket ker brasi. Pa gasor a ran, pa gasor an arbennak e brochina, ne ket mestra, ouzh ket piv zo paia a pez a nengav en atanchou, ne ket ar pez a bai ar China d'an dut, peus umet sellet a fer penans Sinutra e Kariz. Da berak gine kuit, e gellon ket gwersa o aleas. Me ket ken machat matoc'h eget pezh o doa zonje d'ar-raok, quoi. Evit ar mor bremañ, e pig eus a torsin e Bochina, Ur machat, ya, etre vroadel eo ben ar fin a greolennout de spepler, hag ma ze... Les marchés solvables, eus ket kalz a ran, eus umet sellet ar priz vez paet damant da labourier an doad, n'int paet a wall ar post. Ah non, me gre. Paet a wall ar post, men ma vichen paet, e gellon ket, ne ket posibl, da vont neus o bet er Brésil. Da biv er Brésil e verzoc'h an arbennak.
Et ben, pez no agret dou just a walar gant penouier, ou a gwerzet penouier da vro Brasil. Noto, Nisken est fait à Amand, Ouais, sais-tu. Mm. Genre subvention. Sais-tu. Gant chikour ar stad, ar an vro, ya... Bah oui, dou just a walar gout dem negrez de frestal, voilà, dou, zo bet chikouret kalz an atanchour ar e penouier, bah evit m'avait fait produit d'endro, vite broiozo. Hag Andrei oa skrivet ba an emregerez, oa ket produit vid marchat brochal, oa produit vid an export, quoi. Hag e peler, bah, tout broioù Arabie Saoudite a tout, n'ez re bon kik mor, met dre biar an kalsa kigier, hag evit bro Brasil, quoi. Hag ae oa marchadou neve, hag voilà. Hag bremañ, ben, gant ar grepavier pe traozo, ben, ne ken marchat mat produit prez, a setu zeredvo en atanchou ben neveu dira voilà. Mais ve planté d'arran ma croix c'est vite ober. Mais bon, allez on tabut de bras, elle fait pas de bête fin en os, genre sur